Yen free swamane na yemra Sutifi South abato mpesu ya so wa hafumantemu mwasho bedwani wo ho Alhaji Collins Dauda na wodi asuku for 507 a wo Hwidien Senior High School ato apomdin si achibaso Adom Kasee etoso Alhassan Mohammed Hwidien assemblyman na bra wogina assembly members nyina anemu edi nsem bi ato yamane boni animu no ene wokire mu se sane se emrahye bedwani no enya nante se adesuafo no dodo na wo hono mu a sane se woni health insurance card ntino se wonom yare a wo fa ho kire bebre mu ansana wanya ayarehwe ebinum nso wo hono mu a wonom ayera won cars afoforo de nso awu enu ene hye ni nkran ti a wono akasa fa to ne ho so ababeye health insurance card CB ama adesuafo a wonom ewo Hwidien Senior High School apomdini wa adisuani ho enti MP the part of the common fund enema bebre ho anka obetimi di aye enso omofra no apomudin hia nti ena nne MP ama ya bedu Hwidien Senior High School Alhaji Collins Dauda say emofra ni bi wate cases where emofra ni bi yare ko hospital woni health insurance nti omo nye insurance da omo wo bi a awu ene omo de ayera ni nyina wafa ho ka enso haya why ne say we ha obehwe na other schools like Atrensia Senior High any other schools around so watoaso akoboa on the jumapai akomawo enu achiri ena adesuafo bi ene amane boni samiasare atwetwe nkomo ni ehwe school mu house wa yene ane insurance awuo ni yene bi ne dons pa enti ma ye ko hospitals crown pa the doctors in term no enye fine ko ebi okro mu mfie e ma ye kanon so ye dem ekosto enti ye dana se ti ye nso ho ye mobo na ba be ye mo ka se nya ministra ne bebre wa de fefa wa ya ma ye aya omo ni insurance na omo de ewu no sometimes omo feel okay aya omo ntimi nko hospital because omo kwa cost ni too much but see our be renew amaye no ama say anytime bia feel say when you okay no obetimi akọ hospital ama medical care ama bibia so aye kama